mi nekdo rekel tak 2 tedna nazaj, da bo to danes moje dopoldne, definitivno ne bi verjela. Prvič v drsalkah, prvič na ledu in to prvič s tabo, Laura. Tako da hvala, ker si se mi pridružila na tem lepem, krasnem izzivu tukaj v Kranjski Gori. Tebi hvala, da si me v bistvu izbrala. Definitivno ga ne bom nikdar pozabila.